چیرۆکەمە ئیرۆ دڵشایە بله چیرۆکەمە ستا هەواڵا من دڵشا جارا پێشی دەفڕەیە بنویسکاریya لیانە شنایدر و bi wergeriya Zehra Dilovan û Selman Dilovan elbet bi edîtoriya Abdullah Încekan ji weşanên Nûbiharê. Ev cara sisiyan e ku teqsî li Kornê dixe, dayê meraq dike ka gelo makîneya qehwê bi rastî jî girtiye yan na. Bavo bawilan derdixe, Dilşa li hirçika xwe digere. Divê îlehî ew jî bi wan re biçe, başûrê germ. Pisîkê miyaw nikare bi wan re biçe tetîlê, cîrana wan lê dinêre. Dilşa pir bi kelecan e lewre hê ew qet nefiriye. Teqsî li ber balafirgehê disekine, dayê ereboka bawilan tîne, temamê bawilan li ser bi cih dibin, paşê diçin hundir. Li hundir qerebalixeke mezin heye. Li wir malbat hene, mirovên bi çente hene û gelek mirovên ku bi zimanên biyanî diaxivin hene. Dilşa şaşmayî temaşe dike. Derenceyên ku bi xwe diçin hene, dikan hene, kuafir hene, xwarinxane hene û bankek heye û heta postexaneyek jî heye. Li ser ekraneka mezin dema firîna balafiran xuya dike. Dilşa, dayê û bavo diçin eywana firînê, li ber gîşeyê hinekî disekinin. Lê hindik maye dora wan bê. Bavo bilêtên balafirê dide jinika li gîşeyê. Ew dikarin cih hilbijêrin. Dilşa dixwaze li ber pencerê rûnê. Bavo bawilan datîne ser şehîneke li kêleka gîşeyê. Ji wir li ser banda gerînek tên hilgirtin û paşê jî bi gelek tiştên din re dibine balafirê. Ji firînê re hê hinek wext maye. Bavo dixwaze hê qehweyekî vexwe. Lê Dilşa dixwaze biçe ser cihê temaşekirinê. Ji wir mirov rêyên balafiran dibîne ku gelek balafir li ser in. Balafirek bi dengekî pir bilind di ser serê wan re difire û peyra jî xwe datîne. Di cih de erebeyeke reş û zer tê da ku cihê rawestana balafirê nîşanê wê bide. Erebeyek biçûk bi sê romorkên tijî bavul li ber balafireke din ya mezin radiweste. Dilşa bawulên xwe yên sor dibîne û bi kelecan li milê diya xwe dixe. Niha jî divê ew biçin dergehê firînê. Zilamek nasnameyên wan kontrol dike. Çenteyê dayê di tuneleke piçûk re derbas dibe. Di ekranê de mirov dikare bibîne ka çi têde heye. Bi vî awayê dikin ku tu kes nikaribe tiştekî talûke bi xwe re bibe hundirê balafirê. Dilşa hirçika xwe jî 10 fî tunelê dide. Lê di nava hirçikê de jî pembo pêve tiştekî din tune. Paşê hemû rêwî di çarçoveyeka mezin re derbas dibin. Wexta ku dengê tît derxe, wan bi aletekî kontrol dikin. Bi vî awayê kontrol dikin ka gelo sîleh bi kesekî re heye yan na. Lê tenê mifte di çenteyê de heye. Dilşa, dayê û bavo digel gelek rêwiyên din demekî li hola rawestinê rûdinin. Hêdî Dilşa aciz dibe. Dayê jê re çîrokekî dixwîne. Hema dengê anonsekî tê, êdî hemû dikarin biçin ser balafirê. Dawiya dawîn bavo bilêtên balafirê nîşan dide. Di rêyeka dirêj re dikevin balafirê. Dilşa hildikişe cihê xwe. Pencere piçûk e û mirov nikare veke. Pîlot di hoperlûrê de silavê dide rêwiyan. Balafir êdî bi rê dikeve. Lê tenê heta bi xeta firînê lewra li wê derê divê li benda destûra firînê jî bimîne. Hostes nîşan dide ka meriv çawa êlegê canxelas li xwe dike û deriyên derketinê acîl li ku ne. Dilşa ditirse dema balafir bikeve. Wê çi bibe? Dixwaze hîn bibe. Çima balafir difirin? Bavo jê re behsa pesta hewayê, erdkêşê û şiklê taybet yê baskan dike ku çawa balafir difire.
وایه دنگ آنونسکی ته جی کرما خواه کمبرا امنیت گره بدن، آلتین الکترونیک بگرن، ماسیان بگرن و کرسیان راست بکن. بالافر برید که به چه قصد چه بلستر دبه و پیره جی به هوات که به سربجور به هوا و هلدکشه زکه دلشای دخوشخوشه و دخدخده ایدی او باش نابیزه لی اف نتشتکی خرابه دایه جیره دبیجه که اف جبر بلندبونه و پستا هواییه او بنیش شکلی ده دلشای لورا بنیش جوتن جبو ویه که باشه اف یک به دلشای خوشته او جی بنیشت حز دکه به تایبتی جی ین به تهما چیلکان او بنیشت دجو او تو پنجره ایده تماشد که خانین لبن وان ایدی او قاس بچوکن کمینا خانین پیریستو کانن نها ایدی او لسر عورانن ججور و مینا پنبو خیاد کن دلشات خوازه کو پیا ببه و خالسر وان گیر بکه آسیمان شین و روژا گش جی دسر وان رنه هستس فراوین تینه هی نو دلشا فرد که کو چه قاسی برچیه سپاگتی آیا چه خوشه جنش که بالافر هنکی داد که زکی دلشای دخدخده زراو دلشای دقیقه لی تشتک نبیه تنه پچک خوارم بسر تیشورت و رجیایه با وید بشه او تنه قولکه هوایی بون ایدی دلشا جسیر کرنا لی در عاجز دبه لی چه خوش که همه هستست ته و دستور ته داین که دلشا دگل زاروکه که دن کابینا پیلوتا ببینه اف چه روشک به هیجانه گلک بشکوک ویتیس لمبه ساعت اکران و چاوکن کو وید خنو ود میرینن لپیش و لکیلک و لجور پیلوت هنه پیلوت دیارد که کا بالافر چواته کنترل کرن دلشا پر به هیجانه او جی پر و پر دخوازه کو بالافره با آجه و پیلی بشکوکان بکه لی بلی دوی او نها و گره جهه خواه دوی پیلوت آمدهیا دا کتنه بکن ایدی خو نزم بکن دوی همو جاره که دن خواه گره بدن بالافر داد که و ارد نیزیک دبه چیا دیسا بلند دبن و خانی دیسا مزن دبن بگمینیه که خوداتینه او دوام دکه دچه هر کس لچپکان دخه کیفا دلشای جداکتنه رجی ته لی بلی هلکشین هی خوشتر بون پیره پیا دبن ده بالافرگه ده دچن بردو باندین گرینک ین مزنو گروور و نها ده چاویه که دیوار را باولین پیشی ورن دلشا ده جهده باولین خوین سور دبینه باوو وانج سر بانده دگره او داتین سر عربه باولان او دچن دریه درکتنه دلشا داوین ادی گهشتن با شوره گرم در و خوش گرمه دلشا چاکت خوش خود که قد تشتکی مینا لماله خویا ناکه اتوبوسک دلشای دایه و باو دبه اوتیل وان دلشا جبو تعطیل پر کیف خوشت به و نهاجی جبو وگرا به بالافره اف چیروک قالا وی تشتید کرد که کچکی که 6-7 سالی که بناوی دلشای جارا یکم لبالا فریس وارد به او چه هیست که چه تیم پیشیوی قالا وید کرد اف جیوسا